Razgovaramo sa rukovodiocem resora za poljoprivredu u opštini Sečanj, gospodinom Borislavom Škorićem. Kažite nam o čemu se radi ovde U okviru četvrte letnje škole poljoprivrede klub Stope plus iz Novog Sada zajedno sa opštinom Sečanj i poljoprivrednim gazdinstvima na teritoriju opštine Sečanj organizovao je na teritoriji opštine Sečanj letnju školu poljoprivrede. Teme su govedarstvo kao jedna od ključnih grana na našoj poljoprivredi, zatim redukovana proizvodnja, zatim krediti i ostali aranžmani Ministarstva poljoprivrede i Fonda za razvoj AP Vojvodine, kao i predstavljanje raznih novih dostignuća u okviru mehanizacije koja bi bila neophodna za rad na teritoriji opštine Sečanj. Škola je zamišljena da bude u dve faze. Prva faza će biti pokazivanje u samom ataru kako se određene operacije izvode, a drugi deo je vezan za jednu komunikaciju sa proizvođačima gdje će ljudi da postavljaju pitanja i gdje će biti odgovora. Pokušali smo da dovedemo najkompetentnije ljude u ovom momentu u okviru ove naše škole, da čujemo šta će oni da predlože našim paorima. Vidimo ovdje mašineriju raznih vlasnika. Da li je isto akcija opštine? Da. Pokušali smo da nešto novih mehanizacije koja je u zadnje 2 godine došla na teritoriju opštine Sečanj kod određenih vlasnika, dakle naša poljoprivrednih gazdinstava kao i pravnih lica, da pokažemo i da vidimo šta ta nova mehanizacija u odnosu, u komparativnom smislu, odnosno na neku stariju mehanizaciju može da. Ljubaznosti naših građana smo dobili tu mehanizaciju i mi ćemo danas demonstrirati šta ta mehanizacija u određenim momentima na određene površine može da. Da li će se ove akcije nastavljati i dalje? Da, svakako. Mi smo se uključili u ovu akciju, kao što kaže sam naziv, četvrta godina. Znači 4 godine smo uključili, 3 godine smo prošle, nadamo se da će ovo biti tradicionalna varijanta u budući. Da li je do sada bilo efekata u odnosu na ove? Koliko mi imamo informaciju od ljudi koji rade ovu letnju školu, znači taj klub Stope plus, to su profesori sa Naučnog fakulteta, sa instituta fakulteta u Novom Sadu, kao i sa poljoprivrednog fakulteta u Zemunu. Čujemo da su škole jako posjećene i da su našli svoje mesto u kalendaru poljoprivrednih aktivnosti na Vojvodini. Hvala.